baay'ee barbaachisaadha keessatti immoo warri shamarranii kun nama qaamni isaa kun babal'ate yeroo baay'ee yaada jiraafa fudhannee jirra uumamaan illee yeroo jara gaafatan dhiira akkamii barbaadu yoo jedhani dhiira qaamaan ispoortii qaamaan ijaare እንግዲህ አግማ አገር ተንቲ ከነ ኢሳቅ ወዳ ኢሳቅ እየመራ ነው ኢሳቅ ያው እዚህ ጋር የእጅ ነው እየሰራ ያለው ኢሳቅ አርቲስት ኢሳቅ ዘይኑ አባጋሮ እና እዚህ ጋር እንግዲህ እጅ እየሰራ ነበር ኩን ደግሞ ስራጅ አኑማ ስራጅ ነው እዚህ ጋር እየሰራ ያለው እዚህ ጋር የወገብ ነው እየሰራ ያለው የወገብ እዚህ ጋር ስንት ኪሎ ነው 40 ወደ 70 ምናምን ኪሎ ነው እያነሳ ያለው እዚህ ጋር አሪፍ ነው የወገብ ነው እየሰራን ያለ ነው እንግዲህ ስፖርቲን ፈያ ስፖርቲን አሪፍ ፊዚካላችን አሪፍ እንዲሆን እዚህ ጋር ሬዲ ማሻአላ ሬዲ ይገኛል እዚህ ጋር ያው እዚህ ጋር ሬዲ ላላ ሬዲ ዳ ኩሌ ሬዲ ዳ አኩማ ገርተንቲ አመለ ኢሳቁማ ኢሳቅም እየሰራ ነው የጀርባ ማለት ነው ወጀታ ጅራ ኢሳቅ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል አንገፈ ኬና አቤ ሸታ ሄርጀደማ አቤ ኢምቤክታኒ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ስፖርት ጥሩ ነው ኦሬዲ እዚህ ጋር የወገብ ነው የጀርባ ነው ዛሬ እየሰራን እዚህ ላይ የምታዩት የጀርባ ነው እየሰራን ያለ ነው የወገብ ማለት ነው አኩማ ጋር ተንቲ ሬዲ ዳኩኒ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ስፖርት ለጤና ለሰውነት ጥሩ ነው አቤ እዚህ ጋር አቤ ይገኛል እንግዲህ ጥሩ ነው ወሪ ካይሮ ጅርተን ካይሮ ያላችሁ ወንዶች አተኙ ቤት እየመጣ ወደ ስፖርት ቤት እየሄዳችሁ ሰውነታችሁን አስተካክሉ ነው ምለው እንግዲህ ሌላ ምንም ዓለም ወንዶች በአጠቃላይ ወደ ስፖርቱ ዓለም እንድትመጡ እንጋብዛችኋለን ሰውነታችሁን ሸንቀጥ ማድረግ አለባችሁ እዚህ ጋር ሬዲ ነው ያለው ሰውነታችሁን ማስተካከል አለባችሁ ሴት ልጅ ምክንያቱም ከሴት ልጅ ከባሎችም ብንሆን ማለት ነው ሴት ልጅ ሰውነት ሸንቀጥ ሲል ሰውነት አሪፍ ሲሆን ነው ደስ የሚላት የሚማርካት እዚህ ጋር ስራጅ ነው አኑማ ኪሎ ሜቅ ካሴ ኪሎ ኢባ ሸንተመ ኪሎ ኢባ ካሴ ተኮፋ አና ኪሎ ኢባ ካሴ 100 ኪሎ ማለት ነው እዚህ ጋር ያነሳው 50 ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ሬዲ ነው ሬዲ እዚህ ጋር ስንት ነው ያነሳው ጃተመ ኪሎ ሶዶሞ ጃተመ ካሴ ማሻአላ በሬደ ወላሂ በሬደ እዚህ ጋር ኢሳቅ ዘይኑ ኪሎ ሜቃ ዲግዳም አፍርተም ኪሎ 20 ኪሎ እዚህ ጋር 40 ኪሎ ነው ያነሳው ኢሳቅ እንግዲህ ደስ ይላል እንደዚሁ መበርታት መቻል ነው ማለት ነው አቤ ዋው ማሻአላ አቤ እዚህ ጋር 40 ኪሎ እዚህ ጋር አንስተዋል አቤ ማሻአላ ደስ ይላል ማለት ነው እና ማሻአላ በጣም ደስ ይላል ወላሂ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የተከበራችሁ ስራጭ እንደነዚህ ተመልካቾቻችን ዛሬ የተከበሩ እንግዳዎችን ይዤ መጥቻለሁ አከም ጅርተን ኦርዶፍቶን ስራጭ እንደነዚህ አረድ ደብኔ ጅራ ኢሳቅ ዘይኑ አቤ የት ነው ያለነው እሰጀው አሸማ ሀርከፉኔ ዳወቶታ ዩቲዩብ ስራጭ ሁሉም ቲኬሰን ነገኒ ኬኛ kan kabajaaf jalla bakkuma jirtan tisnaadha kabajacha egaan akkuma beekamu mana ispoortii keessatti wal argine waayillan keenya kana wajjin jechuun ispoortiin qaama waan hundaaf ispoortiin fayyaadhaaf ispoortiin waan baay'eedhaaf jechuudha boqonnaa sammuutii baay'ee akka inni nama gargaaru an ergan jalqabeeni kanan arge jechuudha kanaaf kunoo suuraa haceedhaan jechuun haceen bakkuma hundatti eessattuu wajjin akka inni jiru gamanumaan isin beeksisuudhaaf jennaa egaa warri maatii yuutuubii kanaan taane sabskiraayib gochuudhaan maatii kana ta'a ispoortiin faayidaa akkamii qaba kan jedhu dura abbeerraa yaada tokko fudhannee gara kootti deebinaa jechuudha
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيا عند السراج وري أسجل جدا قوتو بكرة تنجيني كيا سناجا كبو أكام فيا جتني على ملتي سامنتي واتي ماتي ناجا جتو نجيني ربي سناجا كبو سنجرا إتيان سران بكي أما إتيار كمو يرو جيم كنجرمو من يرو جيمي من سبورتي أسمعادي كنا تركما ميدان وأبو عبدو كيسة تركما كنا في جولة نيريو تكينا وري ندو بكي أفتني أكل أفتني كالمفتني ماتي تاتني تني أسمان سنبيسا ماتي وبوتو إذا فيديو كنا يرو رجيتا شير كنا ولينكها الدنيا تنو بوتو ولينكها سبورتي برباجي سارا كاما كيدي فيدي هاريدي جلابو وان فيتك كابودا في سبورتي سي برباجي سا سكسي تاتني لالكا لالا تمتي فيلي تمتي تنين أكا جيب سيغرو راجيزا بيكي أفانسي دمان كبه سبورتي مال فيدا كيستي إيراف مال أكني فيدو tokkoffaa boqonnaa sammuu siif kennuu danda'a lammaffaa hirriba gaarii akkatti rafti si godha sadaffaa immoo konfidensii akkatti qabaattu ofitti amanamummaa akkatti qabaattu si godha fayyummaa kan keetiif illee baay'ee barbaachisaadha keessatti immoo warri shamarranii kun nama qaamni isaa kun babal'ate yeroo baay'ee yaada jiraaf fudhannee jirra uumamaan illee yeroo jara gaafatan dhiira akkamii barbaadu yoo jedhani dhiira qaamaan ispoortii qaamaan ijaare Haqumaami shamarran kanaaf amma fakkeenya borci akkas godhe yoon shamarranitti dhaqee jedhe yoon akkam bareede isheedhanii fudhatan an baay'ee borciin kan kun erga biyya kana dhufee erga si qallaan ture borciin koo kun erga ispoortii dhiisee callisee rafaa callisee nyaata callisee bakka tokko ta'a keessatti biyyi nu keessa jirru kun gara caalu dhiiraaf baay'ee miidhaa guddaa qaba sababni isaas immoo hojiin baay'ee hin jiru bakka tokko keessaa bakka tokko asii bachi sosocho'uun hin jiru ni raftaa ni dhugdaa ni nyaattaa yeroo kana keessatti qaamni kee kun bakka tokkotti kuufamaa dhufa jechuudha yoo ispoortii hin hojjenne yeroo muraasa keessatti borcii baastaa qaamni kan kee jechuudha nama jibbisiisaa ta'a waan ta'eef keessatti ijoolleen biyya kana keessa jirtan osoo gara ispoortii deemtanidha kan isin baasu jechuudha egaa ispoortiin kun akkamitti akka hojjetamu yuutuubiidhuma kanarratti isteeppii isaallee isinitti agarsiisuu dandeenya bakkuma jirtanittis immoo meeshaan amma fakkeenya warri mana madaamii keessa jirtan warri bakka adda addaa jirtan isteeppii isaa tokko tokkoon hojjenne yoo isin agarsiisne achuma keessatti hojjechuu dandeessu waan ta'eef kana isin jechuu barbaada. Galatoon isaanii hafe. Kanas haasawa dheeraa baay'ee qabu dhiira qofaa miti ka borcii qabu asaanaa kana dubartillee borcii baasatti ni jirtani hunda qabbanaa mana madaam nyaattanii borcii ofitti hin baasinaa isinillee seeksii ta'a akkuma dubartiin dhiira garaa hin qabne barbaaddu dubartii dhiirrillee dubartii borcii hin qabne barbaadu isaa asumaan isin beeksisaa itti aansuudhaan siraajee mi'aamtee yuutuubii keetirratti nu affeeruu keetiif ገለቶም ሲንጀና አንተ ደግሞ በአማርኛ የምንጨምረው ነገር ካለ ብትጨምር አሪፍ። እንግዲህ ውድ ስራጄ እንደነሱ ተመልካቾቻችን አሁን እንደምታዩን ኢሳቅ ዘይኑ ይባላል ጓደኛዬ ነው እንደዚሁ አቤ ጣይር ይባላል። እንግዲህ አሁን የምንገኘው ስፖርት ቤት ነው። ስፖርት ቤት ታውቃላችሁ ለምን ይጠቅማል ብንል ለጤና ይጠቅማል እንደዚሁ ሰውነታችንን ፊዚካል የሆነ ለብዙ ነገር ይጠቅማል። ኮንፊደንስ እንዲሆን ያደርገናል። ኮንፊደንስ መኖር አለበት እና ኮንፊደንስ አስፈላጊ ነው በጣም ለኮንፊደንስ በጣም ሰውነታችን ለማስተካከል ለምሳሌ ብንል ሴቶች ሰውነት ያለው ፊዚካል ያለው ወንድ ነው በጣም የሚሳቡት ማለት ነው። ባሎችን ብንሆን መስራት መቻል አለብን። ሚስቶቻችንን እንዲወዱት ማድረግ አለብን ሰውነታችንን አይደል እንዴ? በሰውነታችን እንዲያውቁ ማድረግ መቻል የለብንም። መተን ሰውነታችንን ማስተካከል አለብን። እኛም እንግዲህ ያው ስፖርታችንን ወጥረን ይዘናል። ያው ፊዚካላችንም አሪፍ እየሆነ ነው። አሪፍ እየሆነ ነው። ደስ ይላል። እየመጣ ነው። አዎ እና ምክንያቱም ይሄ ራሱ አንድ ኮንፊደንስ ስለሆነ ነው። ኮንፊደንስ መጥቶልናል በጣም አሁን እኔ በዚህ ሰዓት በጣም ኮንፊደንስ አለኝ። በራሴም ተማመናለሁ። ምክንያቱም በሳይኮ እንትን ብያለሁ ማለት ነው። በጣም እና ዋና ከከራቱ ተሰኒያ ባቡሽን ትዳሩና ተግዳንና መራፉ ጉቱ ከሰኑ ፋዳ ገለቶ ማይስን ጀና አናቤ ዳር ጀራባ አዳቹ ገለሰነ ቲኒ ዩቲዩብ ይከየለ ሰብስክራይብ ወደ አውር ቪዲዮ ካናል ከተሰኒ ጀራ ሳብ ዘይኑ ስፖርቱ ሲነዝራ ቅድም የረሳሁት ነገር አለ። ኢሳቅ ዘይኑ ነው ያልኩት። በጣም ይቅርታ። አርቲስት ኢሳቅ ዘይኑ ዌሊሳ ኢሳቅ ዘይኑ ዌሊሳ ኢሳቅ ዘይኑ warri boyle kirree jabeessuudha kan harkaa jechuun ispoortiin kun egaa akkuma beektan asirratti waan baay'ee dabalachuu dandeessu humna hamma dandeessan illee dabalachuu dandeessu
akkasitti jirra jechuudha. Amma kun harka qofa osoo hin ta'in rifeensi isallee akka biqiluuf isa fayyada. Kanaafuu jajjabaadhaa, jajjabeessaa, nu bira dhaabadhaa isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi